UDFS asong atum campaign ke ramahut pang thek atum hem konglong adang atomon lupidon e. Johnny Timong pen methang a constituency long vote ke pangru masai pang cheng pontang lo. Phuloni constituency long ASDC pen mena sa hemalong mai ke pado. Nalitum doana phan bhomti adap ki me kardom nilhin pen bajuri lo kardom pinya birotang ton pen arjuik tha lakhain ko rahini sarupathar constituency japra langso hawaralong UDFS asong klembang phubang phetum simion rong phara pharman campaign ke dam pia hut edona hem ka homri dama phi alani tuma hem konglong pang thek thetum hem konglong adang atomon lupidun e kedam tang aru ni phain kora trogar ni ani kang sampor phainer keba por malom lakha in ko rahini sarupathar constituency angkang japra langso along UDFS asong klembang phubang phetum simion rong phara pharman campaign kedam pia hut edona hem ka homri dama phi alang ni tuma hem konglong pang thek thetum hem konglong adang atomon lupidun et nilitum ke dam tangar ni pen tala puson asai lang no ke claim ke theklong lepin lang na pen la puson ke majok ta claim credit si ke mi si so dak pen UDFS convener na pen youth in church sivo rong pia hin pen pachin po nilitum UDFS mate United Democratic Front of Sarupathar akai simion no pharphan pahai nang po men pen nilitum along camping ke dam hut pini pang thek tum nilitum kongtolong adang abang ke dang thom bang ke pam nang lu pila lasi lapuson asai lang nu bang ke nilitum stami chilang nu dak la tanako claim nang ni bang sinilitum nang tum theng nu than pachini pon sinang tum stami thek pon long po la dang thom bang ke nilitum hojo ta uni athema idang vet pon te nitum nanini ram bom hut pamchar de thek la bang nilitum stami believe do voi fit stami i long pasang kok pen dang thom dang bang ke pam nang lu pila bang ke nilitum ta asurit meme sila person sai lang nu bangke nilitum accept ne la pen la sona bangke nang ni pusang tum han pachin la bang so perangke hoi pensi la son si halapu APHLC claim bang atum ahem konglong adang atomonta lopi et puta api birta nang palithu lang chithing pen subhas terang karbiang long live lakha krener cap Lumbajong constituency BJP party pen Karjabdun Johnny Timong pen Karbianglo Autonomous Council bang phukang bai long ka chepati dun japhan long trogati malong vote kerega mai ke pang chengpom vote kerega mai long Johnny Timong aphan pidong amira pualong ong donga vote pi pen kapahai dun japhan ka chetong ara do anaphan chuning ripong pidong amira pualong vote pi pen ang pahai pulote nalitum akisung do anta nilime thang bang flutpen nalitumang bong nang jingki jethan pensi saya modo anta deng ponji lapen lumba jonga hawar do anta paching thur ponji kichengsi vote kerega maya long khangar bosti pen pangcheng ponsi borlang pher inglong kiri bura tisorong langsoliet hojaipur lapen dokterang arong along an palidamsi kebang JKAC kili kapedoji aruni phainer kebarni vote ke jok ponje long pidonga mira pualong vote ki piponje phan
BJP a candidate Johnny Timong, MLA Bida Singing Ring, Prabhari BJP East Karbi Anglong District Committee Bijoy Gupta, Mohila Morcha BJP East Karbi Anglong District Committee MIP Roshmi Teron Bilapen, BJP along Klembang Kubang Piatumpen, Chuning Ripon. बसत व्यवहार करे गाड़ी व्यवहार करे साइकिल प्रयोजन होले आमी साइकिल प्रचार करें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकजन कार्यकर्ता कर्तव्यनिष्ठ समर्पित निष्ठावान नासाय कि आमी आमार गाड़ी जदि नाई बस हायर करी 30 जन যাব লাগে তার কারণে আমি 10টা যদি গাড়ি কইলু হুঁ কিমান পয়সা খরচা হয় আমি সাইকেলও তো প্রচার করি স্কুটার প্রচার করি মোটরসাইকেল বাইক গাড়ি বাস জি আমি পাম এটু দিয়ে আমি প্রচার প্রসার মানে আমি রাইজ ওচৰত রাইজ ঘৰত এটা ভোটৰ ঘৰত আমি যাব কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু আমি আমাৰ ইলেকশ্যনখন আমি জানো কি আমি জিকিম 26টা আপোনাবিলাক প্ৰশ্ন কৰিব কিমান জিকিম মই আগতে কৈ দিছোঁ 26টা জিকিম কিন্তু আমি যেভাবে প্রচার প্রসার কৰিম আমি ৰাইজৰ ওচৰত যেভাবে যাম আমি কোনো দলক মই একদম চ্যালেঞ্জ কৰি কৈছোঁ কোনো দলক मैं भोटर उसर चापिब आमी नदिउ हेतु आमार प्रयास मोदी जी कैसे सबका साथ सबका विकास सबका साथ और सबका प्रयास News report Longsodaringti Karbi Anglong Live. Kedam tang aru ni phayeng kora trogarni Phuloni constituency ke parlo Phuloni hithia dung het kedo ASDC asa hemalong Phuloni pen karjabdun ASDC Monindra Bepen mai ke phapon Bangso Mayalong tenison rong pipen mai chari ponsi Mayalong ASDC ake mangalam pachini pon Athe Phuloni arat non pu anta kaching thur thek ponlong lelang Lapen jong si ASDC pen kache toy duna phan pahai lutangte kisung an pen pajokji puta pachini pon abang ke da yepi pen itu kang ba dan ko la flipen itu kang ba abang tu ke da itu harhat alomri harhat dia alom de amhang ti takali ahem arile da du takali alang li a break dim pen si alang li ke bang ko nó ra cái du đúng cái là song thì cái thang tính tại cái thang rồi chứ là mình thang gì thì phải rồi tăng cái bà hào thangของที่ลงดูอาราธนาการที่อ่านพังนี่เลยที่ผู้ยังตุ้งละเป็นย่อมที่อลังตุ้งดอกเวลังสลับดูจะตุ้งแต่อลังตุ้งที่ตุ้งมีร้องเป็นย่อมที่หายตั้งแต่หายเด็ดตั้งแต่ดาหาวทัดตั้งแต่ดูดอกเวอาราธตุ้งพังนี่เลยhajar skim le tu tame baat hajar humus tame do ans tame niran tuman lagi tuar pen block e apen lang me tan block pen achon so skim de non ke non a do men of tu ke long du to ben tu na su du kan hai pa ta du an ke pajoi ta ke pen sin du Phuloni pendir chuna rongpi Karbi Anglong Live. Gedam tang aru ni phai inkora troxirani lakha ke thom Chinthong constituency ka parlo rongjang phong BJP asai hem lapen umla pher BJP asai hem along Dr. Tuliram Ronghang ri dengpen ingpupon Labang so joy megalong non ke bangji KAC kilik along Chinthong BJP asong pen karjabdun Abhijit Kro aphanta ke denga jame padoponlo Labang Solong, Karbi Anglong MP Horen Singh Bey, Chinthong Abarim EM Pradip Rongpi, West Karbi Anglong Minority Board Chairman Richardson Hansey, KAC nominated MEC Chandra Bahadur Chetri, Chinthong BJP Mondal Maipu Joy Singh Bongrung, Chinthong BJP Mondal Kongchunbang, Rasing Ingti Lapen Prekjam, BJP along Klembang Phubang Pietumta Chetongdun. Langat ko yan ting long tail so teamwork sorry producting long tail sorry producting long tail dake ang on a local committee ta police station ta TCS a long time ye lada ka tum ke ajal puri tan lo war pen lo school pen lo an na ka sisa yong si government long ke do along yong si tum chenap de pulong te bahar waisa ka pinda
Kituluna tuman tami Congress tami jar bangke government Delhi dispute government ave plom the independent hai link ke ta ke thangta ke wali ke lapen ke independent tumdu hai independent tumta me dake alang tum thangna ta pikete laso ko chini si yong dung ra tum ke kan nora tum ta ke munthi baka paten ke kar benglong ra tum ta me atto panu tami ka puji tumdu laso ka puji ka pa Ulu kunci pen hemari rong par karbiang long lai. Break jam adi malong methang asong pen karjab duna bang phua phan karchu la pen ke deng pona son thak thaksi niliba pharman congress asong pen ki thurdun samson intia phan koilamati congress atum pen karchu pon la pen sahem setami kangpu pon non ke bangji MSC bangphu kilik nangkate bok hera pora hot niliba hawara long congress candidate samson intia hin penta methanga song methanga party ke chapa hai pon ja phan do de sang sepen along vote kerega mai padodam bom bang bom si kedam tang aru ni phain gora trok siar ni le thota koila matia hawara long ada por phai kri isi pen sahem ingpu pon bangso phi anar lo por pen along vote kerega mai padopon thulo bangso maya long NDF BJP asong pen bang pharo isi so se congress asong along chepo outun non ke bangji MSC bang phu kili ga hut ingtang kring pen haidun vekji busi pherang kya thengno ning jepon nili pen chewantan mane nili ke congress ekle majority tiklo la pen ke nili phan nili kam ang theklo se nala se nili phan senior most congress leader sa pen ke loyalty congress leader hisab nili phan dak ilitum district committee president so bang sa ka hai la ke ilitum assam pradesh congress committee president bhupen bora sa ka hai la ke ilitum ke AICC president Sonia Gandhi ma'am Rahul Gandhi sir alang tu si nili phan sa ke telona phong ke hai pon jang ring do sa on ilitum di ke hai big dia ke bang ke la pulo ilitum last lok sabha election hota hai ilitum 80 votes pe hai last of ilitum non last assembly election bang ke more than 1500 ilitum hai kasi dake BJP ke already more than 7000 congress ke dake more than 7000 bangso maya long koilamati congress committee harthang teron kongchun bang second row teron la pen ong dunga tum che tongdon samson ingti alanglike lun lam tomo jutang jubat khei longria phan kaching hona bangphu lapen nona phong ni constituency long congress ha song pen ni haidet lo pulote kaching thora bar sai pi pon vekji lapen kapre ka sai ke claim ke dam pon ja phan siding pon bom congress ab iseng along itu pini kelang kan kita tang pen congress along kita thep kada patu itu iseng lo lalu semua pun ke iseng ngong kelang pen pote kelang ana jak ding pen BJP government tum ke do pen langam pote ni tum pindak koila mati along sane congress ka badani apona pakistan pini tum thailong lo dak bang kharap li ba pharang bang kharap thom se ana congress ame marche tonglo latana da lo sa Asa सब टाइम से तुम नॉन क्या भाई इनिशिएशन में क्या आप पे ना कांग्रेस है तो फिर नहीं चाहिए फिर तो होई बान याजिर कदिंग पेन कंप्लेन लो सितामी निल तुम बंके नॉन दुगु बंके कांग्रेस आई फंसी पहाई जे फंसी नि तुम कदु अभी चिंगवाई पेंसी पिनी के नि तुम कांग्रेस जॉन लो aprana le pia songo se do duna डायग्राम पियास नॉन लोकल कमिटी प्रेसिडेंट BJP president nilipen sonjit crow lapen samson ingti karbiang long life lakhain ko rahini saropathar constituency along 17 hin pen congress asahem kangpu lakhain ko rahini saropathar MSC constituency ke parlo japra langso 3 bosti along mondal congress committee sahem kimi congress candidate 17 ari deng pensi labangso sahem ingpu ponlo labang so maya long sotro teron pen mai chari ponsi borsali terona hin pen kachetong don alohia toma phan ke pachinia por en pondo labang so sahem kimi kang pualong alohi sarpo aman pen congress a candidate sotro teron mili teron pi jun mili teron pi dimi rong pi mukut rong pi james rong phar an parta congress a party along claim rapera tum chetong don si maya long rdp don
कैंडिडेट सट्रोतेरोन पेन लबांगसो माय लॉन्ग के जाय पोना तेंकी कांग्रेस लेके हाइलोटे सरुपाथर एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी राराफान मे लांग लापेन तो वारका हेनु अंता के पाचिंग ठुर पोंजिया फान साइडेन पोन अनपाटा राहुल गांधी कनिंजिया टेंगपेन कांग्रेस गवर्नमेंट ले चारी लॉन्ग लोटे आर्टिकल 244A अपुथाक्ता नंग पचुन पिवेक जी पुसी बांगसो माय लॉन्ग पचटाक पोन पेन लबांगसो साइ हेम किमी कांगपा जाय मेक्सेटामे मेसेन पेन पचुन पोनलो सुरुबथार आरात पानी पचिनी बांगे लाहलो आथे नॉन जितु एमएससी के लिग लोंग नीली फांजों से नंग पाहाय डेल पुलन दे राधा के मांग राधा कारी हलाबांग सो के पचुन जी फान हलाबांग सो के पप्ले बासी नीली निंग कामाथादो नीली निंग चिरot कुची राधा लोंग नीली के बांग बिनी लांगचिथिंग पेन सुभाष तेरांग कार्बिंग नोंग लाइव Pina Abirta ke lapuan si kanton iglo.